Na riu ayuthi mamutuati gichugo kia bunge kia Gembe Northern mandamanite ni kiria makuga ni murandi wa kazi mtaani utakinya ntere inu ayuthi mama ni mabingite njira ya kumarare kuthie mutuati na antu betwe makimeneria DCC wa ntere inu na mubunge wa Mauka Maore nontu wa murandi uyu Maore nareganite na ntito ino na kuga murandi uyu urinjara ni chia thirikari ya county na kumeneria minister wa njira Umeru Tawete Itumu na mubunge wa Karasha Mtweru wa kinuntu wa kubanga maandamano mau kagitanio kau na Weta Itumu na reganite na untu uyu na kuria Mauka Maore akamate mutharaba wawe Dennis Mugendi ena ntitenu ikibinya witagwa mutuati ntonyeri antu babethi bathithitie maandamano ja manene kuraramika ni untu bwa kwagia ngugi cia kazi mtaani gicigone giki na kuba kameneria mubunge Mauka Maore uria bakuwa na mamire kirasine na kugwikira matu kuma bakumuthura ona kinya DCC Charles Rangat uria bakuga amami torombithi especially tarera corona batu totese kapio tore anto ba mutuate tore anto ba Gembe North batu to durera anto ba beto toritrangwe na itokoleli tokona akole mwingo ira beto bato mere beta gorita Maore na to mutogeria mbunge na renge to are to morita tokezo anatia toritrangwe tokona na re meru ikortangwe tora motomete esa tia isia vijana mtaa kazi mtaani mbange bonde iba koreambia nduba batore Gembe North katuenderwe kama ore enderie Gembe North na teni na ambia tieto tieta atwendia tonira batio tonira jongo eto tationa ibu ndoto kuao maore fikeria kanopeo maore fikeria yo enkwera ruare we momero mwenzangu kevindi keke adira eta ore TV wana kone motie constituency to angena seguma Gembe Central mwanke Gembe South ibambere ngwetha ibe na meri thatu bagire ya mbesa lakini batwe tureta kwandamana tota nara tugera batwe mwasimwa wera tutiona slums cia to cia gwero na Gembe North ende tugoria batwe Gembe Central na batwe Gembe North nere ko ina town cia gwero twelele tukona mutuate noye na kontokora kuinge mno ko ina Nyaroko lakini mwasimwa to arua batwe tutiona slums bararia na ndrisi barangireta ni mbesa bararia batu no katwa na musafara mwasimwa be na meta ayunjere betete gore maora mawa no peo mwankathai akariba babantonyeri bakiugaga ni bathirite witikio na mubunge Mauka Maore Maore kiranko mwera 2022 ni yete yakira ayathira ikakinyira arathwani arona ni aka yotora milele euti milele rera twamwiberwe kia to mucokia lakini raundi itorone otebio totethia Maore mastingo ni mukora wengwa na tutokera nawe agiciariria ariuga utino wa kugwatana mantu yegie ngugi cia kazi mtaani na kuri na atongeria bararije ne kenda maandamano jathithua kwetigerwa reni ko kuri na ndakai kuthuraniri na ikari wa mbeca ni mundu wetwa Mulakubu mwenda wa Ngai muthako wetwa Moses Kabweka muthaka wetwa Embasa Nathu na Peter Musamaria na ni siasa ba kwa na shote manto ya maandamano no ntungwire bulite kulitwa ndene Gembe North itukulita nende ba uchwangwe ira bomba yombo to mabaituria bakarema mwanka bathurania manto ya urongo na njira ya kazi mutaani so kazi mutaani kule yukuleta wa muongozo kana program ya kueleza ni mbio itawa kazi mutaani na thirikari nene yaretere mubango yu yeyire ndene county so ugeto kathoma ki mutarataru pinji 34
ni ukwira no wari kuo. So muntu mbere itawa county implementation committee na ngwe yabo yari ya ku implement project ribwete kwethe inde na county. So number 1, county commissioner no chairman wa kikao kiunde na county. Ende weta kire timu renge yonde. County director wa housing, kawe secretary, county information officers, antu akwe mugwanja, bawudi bothe ni employee ba county youth officers, kinyabo bareo, county government representatives, inebo badende au nyonya melo manyungo, kwena muntu wa CEC, kana waziri wa county wa aban, naiba pweto kwa opti CEC wa youth, CEC wa health, eta kwanza ni mutumano kumana regembe, na be nama kwena CEC energy, taitumu etha rakiromba akura igembe north. So ngwechere ma bakabangani kinyorongo baina ntoeru aki nini, lakini thinere rio thai ni maandamano yaba kuthilite mutuate kenda kwiro maore bwana thina mutuate baika cia kurio bomba ukumira no ntonyo chwa ndakaiba kwijita nacio tenda kache mutuate. So next time reba keya bakethera ndakache mutuate ni atikari. So yo CVT show we will deliver that. But kiriru areka tuwereka kabaitorie tuone ibao. So ibaitorie tuona ndankwenda kuwa maandamano yao kuliko mantu ya kazi mutani haihusiani na ofisi ya mbunge. Ni ofisi ya county benda bodi kiraito na bodi taitumu na bodi ya timira yonde ya sub county administrator. Kiaraniria nawe na minister Julius Taitumu ona kaire Joseph Ntoirwaki bariuga maoka maorena tigi kuigwatia toi na itire antu ngugi iria athurirwe ni kwijikene kanugu gakurema gukinyira ntaratare kaugire stigundi tewe ne ukangwe mpiririku we mpia ngate kuthia tanambia ciara yire wabaenderia kainto bitika bya ngo gatia biurasua kazi mtaani ri batita bakona ntola nyampuro are wage bakona ngwira ritake anda rita utukona mpira cia yitine ndikuye murende kazi ire tasio ngo institute ka yire ngo gakereterwe abarabara ziuka ziete sio ngo ruwa tera dirikare ta into tukora tranto into omamire ogwe umusoro munene ko umusoro munene no antu bakare nyi umusoro kwa menya mujumbe arua mbeja ile kaunti vijana iba kwenda mbeja kiko ile kaunti no mujumbe atebetiria nao mtu abebe msalaba wake waita mtu ukithiriongi asira kana mantu yangi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini omutuati Igembe North County ya Meru.